Bayo Ablajabi, Nifani, the Jeff, any poem Kajo. Shida Yemo, Trophy like a many, or Fenway while I'm in. Okay, what you pay like a Plamanero. Be Sanininga Yenji. Yes, any in post video kuni Mamile Kabile, the UK, ni one you about like a gun. We money any one can be I share. Na comment about na ka view on your kwenyo fino but your comment section enoko mondo woni taoni nkenya agba yesane nyele noko sane ne ejinoko ne hiawa ni blofo ba ka we need to deliberately take actions towards it olencha ofenwo na ke gane schools pi ni yo ni amechonga other language nijika ukwemi the way ni bi yale esani eyala kai mukoba ka o be Accra G capital. Yes, Accra is capital ni yake o me gboye babi ewo. Yes, gboye babi e keji ufangbe no te New York e be blofo am yo ejeme be gboye pi e bademe she ba me yo mo na achon ejeme court China court e wana ke Guangzhou, whatever other cities say, boy, P New York, China. She buy me women no amateur. In pa she ake like I know keji oba wasate ne kulote Ashanti region, low northern region ne. Ni boy a fire jema ba ka ke boy jeme o aton am you ma aton boy you. It's never done and logically it's never right. But be Daniel Kornake politically there's a force behind like agenda ni wolencha obakwe because keji obake make is not politically or whatever, it's not a a fight against the Ghana people. Shukwe mofea moni yo makake edomomi ko ojogba ni ba fi no kuleken e ba kake okay be ka ba chon other languages here Accra because of boy kunkuleba beje one tribe penny yoga tribe baba o yega bon yo nya wo feel optional e wo school nye try to 3 or 4 languages ekule ewe eve inzima Hausa alo any other thing alo chi kefita guy okoba keke oba na ke onuele amehie intofan shi ke hani aton other tribe language kukra ye gaspono ni chi pe aton ni agbena sideline gan ni to the extent ake other schools po etonga amba high schools ake enshin tacholete gan teachers be ni ke gan teachers be agbena waya wa kweso se ni wo na gan teachers e wana ke jeme hu there's another agenda ni ke other gan teachers many ya school of education ni amegbero na me fi oga ko dweni e masana kamawo na mba fe resourceful je Ghana sana mehi kona me chon yomo ejeme ka poster me wo konklo ka me te ame chon other courses e wo kebule njo kwani mi ogba ona ka agenda ese aso no na ka hinto phone ko ese sorry bia ne blemani wole ni ahuota ni obaya moko shipon no ba ji ame ko capture ame shipon keke ame chonyon e haboe bia na feel like I know ko tasho jugba no kwe ni no ime ne agbelo ime no na ni bi ojugba wa na ke bia ne ta na wo e ta mo blema no bia na ke jomo ni hu ota o tashi bo ba na ahe onofia no e ode bo ba na ahe ogbeme efen e ode bo ba na acha ko ogbeme efen iwe mo agbene agbebo e ahe oshpon e ode agbena agbe owie mo ne ka agbe owie mo few years to come in o tribe alo ethnic group no je will be wiped out agbene anani do e wo kefi nya wo wona edo mi aka onukpa nyeko amewu amehino ni ame take drastic measures ni by this time he komeni asane achonga ame kamena ni machine ona to the extent po keji I stand to be corrected ke ibale po asani wo onukpa ene ke me kuma ya court because jail la kaini asane afi leke ona asani wona onukpa na me kamena ni machine be mini ji o yin se na mo aka onukpa ajibo ye
akuchokomi manchako ya akuchokomi ni ama school na ama bo shikpono na acho owie mo no tashi no owie ekole DC UMC whatever and ganyo jubo no ya gashikpono awo bo nupa onake schools pi o shishi ye o community emi acho wie mo confront no tashi no momo nupa ekome ni nyekenye eche ashile nye biake o leke ni ne ni kashine ta ba fete amona ne tashi ne yue noko afe noko ne da ne yue mo so me mama wo ma to no mama call for what is going on but keji wo nupa ete shini amba ya he ni sa na sani amefe ni bi ni hi oba tashi leke oba yue so we talking without action but me talking without action it was make pa fine nya won na ake leke harmony ni kashine eji tahu agbukuni isake gamefe oba no wo fe komi no wonye wo fe mini wo no leke ta leke ayewo no kuni be ga already oba wo yomo ba gbukura because there's a research ni chonke every city ni are used as capital some number of years yomo ba shini esho be ko agbene yomo ba gbukura na mo ko ni yo la kan shikon no yomo gra ni wonu pa ile ne fe na tashi na fe no ko bon be mini jinya ise na mo e wale no yo mini na jin ofa ke ha na agba ekomeni yo mini na te fi oton mo na ona wonu pa o fa nye fi anoko ha o we want to see actions. We want to see actions being taken. We don't want too much talk because Charlie, many mimbi ne ba ke sukuni ya chonga na chonchi e jan lo achwanda imbile ganyo ni asane kase manwie mu bon ni eman eyo ewo nyo ke la ke kase yo mo konklo ewo ke bi anen biba ne kase ga lo school ne ya chon la ga ka ke o be min chon le ga ese min chon le ga school mi ni yo je me school engbe ma be je ganse ma e ma gansi po no ona ewo nya wo ti asi ni wo fe wo ke gbe afi ko mi ni wo push le ke ni ne ontoni wo nupa alo me ni yo in charge ba te shi na ba na ke wo hin do ni bi ba fojo gba kumo ni se ne sai to gbe kan bi ne ne ba ne kumo bi na me yo bluff ona la kan no amegaminche e wo imagine maka me te school ni gameji ame ni acho gameji me na me ka se twie ame dale mi yo mo ba la che inka bo fe wo ba he wo ya ke time no wo fe wo ya JHS like let's say maybe some 2 decades ago alo some years back most of the schools in Accra were teaching so many mini ba twa ni omania ablanye nera don o fa ne ka bon ye jomochomo ko ke o jomochomo he ni wo discuss like issue ni gba ona ngba ji ni eke ganyo bi chale o ba pe ko